Emanuelu, we tatou le tatou atua. Ata le au le pese wo usau te vivi le li. Ona tu lai le tau le fatalofa, fa feiloi le show. Amen.
Fatu ia malu tatu kani sia mita yao tua fala nanga mita tai lalu saya tatu kali sia talo lama fa tai momone we sia malu nei ya mafonga tua fala nanga ai ngalotu nei fa failo ayatu. Greetings and welcome in the name of our Lord Jesus. Amen. Oye, the family name. Wela ngona ina oye the family name. Amen. Sauni fana ole tuwe sitia fua sitia tangavai ono tusia iswafa o tato wotua asitia atato vavai ya msato mana tuolea ole tua ole lofa ne tua lofa muti vale ne tua soifua sauni fo ya una le tua ole ili le pufa hilo ili le sofao ole bala au le fana ole tua sauni lo loto sauni lo wanganga sauni lo mafau au sauni au una le tua au mai tutonu sisi dunga le fua tanga vai o lotu si ai swafa o tato o tua a tilo mai tanga ai ya tangia ina tura o winga o tato o tua amene le tua file mu le tua famalo lo le tua fasaloto le tua mamana le tua paia le tua soifu pe mai le babau e fa babau. Halleluiah. Ili mai al sofa ili mai le pufa hilo wala au fana ule tua sauni lo lot ya wanga mai tono na fana fua swafa ole tua Swafa nei o tato o tua le tamale tua le alo le tua na nganga paia te mana tua I lo na lofa mana tua lo na fama ngalo mana tua lo fa generations falling down in worship to sing the song of ages to foi que abençoe Jesus na fala alto talo mato tamao paia lo sua mas eu faço uma ia paia é tua ya te auto your name is the highest, your name is the greatest, your name powerful and mighty God. The Lord of hosts, all powers and positions, your name stands above all, and the angels cry, holy, all creation
We'll sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, throne and dominion, oh, power and possession. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the oh, throne and dominion, oh, power and possession. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy forever. The people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. Let's welcome him in the house. His Holy Spirit is with us. The Spirit of the Lord is with us. Open your hearts, your minds, your souls, your spirits. Olioli malififia ya te mesa no tonga. Kato te tapua ya tu al malifama oni le nganga moni. Le lokta wa malie. Tumu il fafitai. Tumu le olioli malififia ya Yesu. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand, and Lord,
Sotella. Let's welcome Tuole Tamale, Tuole Alo, Yasukiso, Tuole Nganga Paia. Wamato Olioli, Emanuelu. We shall rejoice in our worship. We shall rejoice in our fellowship with you, our God. We shall rejoice in your word. Hallelujah. Hallelujah. As we welcome you in this place. Hallelujah. Jefau. Jefa forward. Jefa tumu. Jefa maolo. Jefa saloto. Mato italia la upo. Malifama walalo na ba. Hallelujah. Hallelujah. Fau. Saunina. Kamata zeonga tutemu. Leauma Tanielu. Tuole Tamale. Tuole Alo. Tuole Nganga Paia. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need Lord and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for Come, Holy Spirit, fall in this place. Without you, I need oh no, you are strength, you are hunger. of your Spirit. Lord, I'm crying Yes, Lord. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out for Sing one more time. Hallelujah. Tufata siya wao watu sa tulong apati. Tasa ufafeilo ilo na mamalu. Fafeilo ilo na fio fapitole na itao. Tapenda ya ilo loto fapitaya ya taya. Siya tuwa ya ulima. Ekalesia. Tevita, Ilo loto fapitaya ya taya. Ona fama oni. Hallelujah, Lord. Otahuhu,
ile neita yao. Wale taele o mato mato. Mato te tau tau atu ai no whamaoni. Olo sisi olo lelei. Olo alofa le atua. Mato atu whatasia na mato weka le sia le neita yao. Mato whamitai ai oe. Wana le se noe. Whamitai whapitono lo wangame paia. Sa tai, sa mua, sa muli, sa fesosoni, sa fautua. Avesai anga paia ila faunga yo macho Moala. Avesai ila wafio ile nei tau. Avesai tele sama. Father, we thank you for all your promise. Thank you for all your blessings. Thank you so much, Father. Avesai yo malia yo macho. Avesai sama. Avesai yo por kalame yo macho Moala. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. God is good. God is good. Amen. Saume te fafia fia lo tua le nei tau. Olioli lo li. Olo malosina. Amen.
what the Lord has done. Celebrate Jesus, celebrate. Whoa, whoa, whoa. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate. Whoa, whoa, whoa. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. Otahuhu, Otahuhu, Olioli, Oli. Oh, the Asafo, Yesu, Yesu, Yesu. He's the King. Oh, Otahuhu, he is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. Hallelujah. Jesus is alive. Death was lost in victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. You are alive. You are alive. There is no other God like you, Jesus. We're here because of you. Hallelujah, Jesus. Saune te ulufale. Una mamalu nene chayao. He is here. We're worthy to worship Him. He is worthy. He is holy. Is exalted.
Worship.
Whailoa tu ia i le tua no whaaloalo ia te ia o le alama se me te whaia e te whailoa i le tua no lotu. Te toa tuli e te ifo. Halleluiah. Behold, I stand at the door and I knock, knock, knock. Whoever hears my voice, open up your heart to me. I'm willing and able to do everything you desire in your heart. If you come to me with a humble heart, behold, I stand waiting for you till that day. Just open your heart to me. Open your heart to me, because I'm the God Almighty that can give you strength. I'm the God Almighty that sees everything. I'm the God Almighty that created this earth. You are blessed, my children. Just as one. Come to me, my children. Amen. There is no other God like you, Jesus. You are so faithful. You are so faithful. You are so faithful. If it's a line in it, yeah, my There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Only you can satisfy our heart. I can search through all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search through all eternity long and find there is More time. like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search through all eternity long and find there is none like you. Singing I will praise. And I will Lift up your hands. Continue to worship Him. Declare. Lord, I'll praise your
mātou te whaala a te oi o viinga le nei tai au. O le loto whawhetai we amana ia la mātou I whonga. Whawhetai lau whetalai le nei tai au. Whawhetai e nganga paia I lau whaunga, whawhetai lau mamalu. Tuna atu tō enga la mātou sauninga le nei whetai au. Whauau lau ngalue mai a nganga paia lau whaunga. Mea uma lama te mana. Father, we give you all the glory, we give you all the praise. And every people says, Amen. God is good all the time. Can you turn your Bible to the book of Malachi, chapter 3, verse 10? Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. In this passage, the Lord says to bring our tithes into His house and present them before Him. What follows is a challenge. He says, test me in this, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. God is telling us, have faith is in word. He says, test me and see what I will do when you obey. It is God's desire to not only bless us, but bless us beyond the point of having room enough to receive it. How do we access this blessing? By faith, by believing that He can, and He will do what He says in His word. If we choose to obey and to trust His word, we must accept His challenge. Then He will be faithful to prove His word every time. He will come through in times of need. God has provided the way for us to be blessed. He has all the means to fulfill His promise. He wants to bless us, but all we have to do is believe by faith and obey. Leviticus chapter 27 verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your barrels will overflow with good wine. We see here that giving to the Lord is an act of honor. It is a way of thanking God for all He has provided in our lives. He supplies all our needs by His riches and glory in Christ Jesus. And the least we can do is honor Him with the first fruit of our crops. But that is not the end of the verse. The Lord says, and He will fill your barns with grain, and your barrels will overflow with good wine. If you honor God with your finances and stay faithful to Him, He will bless you financially until your barrels overflow. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let's honor God this morning and give to His kingdom.
Let us all stand. Fuaki kotoa, moi ofa mau kainga lotu. Fe'etau koe kina ngok nau tolhono kotoa, ngai nimana nau fuaki. Nau aue, business, nau whanau, koe ako e. Fuaki koe ni eiki ke whahauka ko whinanga lope koe te mau whai. Lang i moi gloriang mau whafoka kato e ke te koe sisu. Mau kole ngai meani wafa pe taha ko alo, sisu kalaisko mau whamoui. Amen. Sauni tātou mo le whamantunga le Taiao. Whakangome lo wau te tātou se te talo. Le tōl mātou ta mā, mātou o mai, e le sauninga o le whamantunga. Sauninga e pa ia le atua i o numa. O le sauninga le atua au no mātou whamanatuina. E le ngata i aso sāti tas au aso umoro mātou o. Lalo i e whau mai whapa ia mai ala ua fio. Se teimi fo i le atua, a mātou whasoe no upo. Sau no oia mātou whaangu. Steimi o la mātou whinuwhi, o tino pa ia malo toto pa ia, whapa ia mai a lawa fio lo mātou tua o lo swafa Yesu. Amen. Tātou o mali te mil tātou whamantunga nei Taiao. Ia, o le whamalosi mo tātou nei Taiao. Amen. Tātou titoe wafau fau i le atua ma le mana o lona toto. Halleluiah. Le Taiao le nei o tātou o mai tātou te whamanatuina. Le sauninga o le whamantunga a o tātou loa umarawa. O le sauninga le nei. E whamanatu mai ate i tātou le alofa o lo tātou watua. Amen. Communion remind us the great love of our Lord. Whamanatu mai e whamanatunga i ate i tātou le alofa na ua, le alofa tu no lo tātou watua. Communion remind us the grace of our Lord. Amen. If I'm not to me tātou le alofa whamangalo lo tātou watua. Hallelujah. If I'm not to me tātou le alofa whai pea lo tātou watua.
Communion reminds us the continuous love of our Lord for you and I. Amen. O le sauninga leo whamanatunga na tapena ina lo tātou matua i le langi mai i le ato atoa o lona whina ngalo. Whai mai le whatu atoa lo tātou atua. Ai se a, le anga e alofa le atua i a te oe, alofa le atua i a te au. Amen. E le va pena anga sala lo le ruai tangata a fua i lo tātou e le atua. Le ai. Na atili ai ona nau lo na alofa i a te tātou. O le ala le na fai mai le tala tuspa ia na tu ai e le atua lo na mamalu i le langi. Ai a fia mai le lalo langi, a fia mai a se ia whaia le ngā ruenga tongi yola. Fia mai se tesa ili le tangata ua le iloa. A fia mai le ia toi whaola le tangata ua oti o no le angasala. Lena maliu whalava awil tato o Yesu Kiriso. Whai mai na matua i longa o na sawa ina ilo na tino. Mamasa ilo na toto. Amene. Toto le nalu tato ori le tato te mai whamanatu le nei tae au. Halleluiah. Whai mai le tala le tuspa ia o le toto na whamamai na i o tato angasala. Amene. Tala no i le tusi nan mua i ana matai mua. Whai upo i fitu, whai mai ai a whai. Tato te sawa vali le malamalama. Wha pei ona iai o ia i le malamalama. Ona tato ma futa whatasi e lea. O le tasi ma le tasi. O le toto fo i o Yesu Kiriso lo nalo. E wha mamaina ai a tato angasala uma lava. Amene. Ele tasi le angasala. Ele lua angasala. The blood of Jesus cleans all our sins. Not just one sin or some sins, but all our sins. O le taimia e te talia Yesu Kiriso. O le taimia ua e whātua ai. I le maliu tanumia to e soifua manu malo Yesu Kiriso. O le taimia le nā. Ua e tali tonu ai ma e talia. Le whaamangalonga na whaia e Yesu Kiriso. Whai mai ua mangalo mai e tātou ngasala. O au tātou o langa tuai. O a me sena o tātou whaia. All the wrongdoing that we have committed in the past has been forgiven. Whamangalo lo tātou ria Yesu Kiriso. O le toto Yesu, whai mai o tauami o tonuina ai tātou. Amene. Tana no iai le tusi masani na e whafonga iai Roman tāpue 5. Whai mai o le nei ua tauami o tonuina ai tātou. I lona toto. E le whaolaina ea tātou e ia ai le tosa isea. Amen. Toto Yesu Kiriso. Tau ami o tonuina i tātou tangata leanga. O tātou o tangata e. We don't deserve life eternal. Amen. Because we were born as sinners. But just because of the blood of Jesus. Amen. Ua mawhai na tau ami o tonuina oe maau. Amene. O le toto vai mai ua. Awanoa ai o no tātou whalata atu i no tātou rii. Ia so umatai mi umo le tātou wola. Mana tuar vaenga whengenga tuai ve mai ana o rosi tauranga na anu e. Tatalo ina ia mangalo tātou wangsala. Ai no moriu Yesu Kiriso. Sailua ina i lole ie. Pui on manu. Amen. Now, the priest doesn't have to go and pray for our sins to be forgiven. Now we have access to our Lord. You can go straight to God. You don't need someone else to pray on your behalf or to go before God for you. No. Wanua tangatele tu aisha. O le mana o le toto Yesu Kiriso. Ua mawhai ai o na tātou lata i le mawhutanga ma lo tātou watua. Not but not the least. O sauninga lea.
O sauninga tātou te tari tonu ele alofa muti vale o le tua ia te tātou. Ia alofa winga ese o le tātou atua. Communion remind us of the amazing love of our Lord. Mawhawhau ele o langa tuainga e o lai. Before you receive Jesus as your personal Savior, toi avero mawhawhau I tua. Whera wai ai te milene. Where are you now? O tu maua e tangata tuainga e ai. O tu maua e tangata sa tau whairwhaso soa. Tangata lima vai. O tu mau tātou. Le ai. Le lofa nao le atua. Amene. Mariu Yesu Kiriso ene si tia tangata. Si tia tangata lima vai e vem tangata lima malos. Si tia tangata mai e vem tangata maloloina. Si tia tangata fai mai e valea tu lou e vem tangata ata mai lumo le tua. Jesus died to lift us up from whatever situations. Wa lava tulanga tatou te ai. Maliu Yesu Kiriso. Not only to forgive us, to set us free, to give us life, but also to give us life abundantly. Amen. Taole nei kalesia nga yatu ya au na le tua. I want you to think deeply about His amazing love, His grace. Fala tanga lo tatou ni Yesu Kiriso. Tatou te reto e oi. E tau whaatau mai. Amen. E lofa tu no le tua. Tatou te le oi. Ngā rue malosi nei o tatou mau ai. Amen. E tatou te whatou tua le tua. Ole mea lofa. Fua ina mai o lo tatou wa tua. We don't have to earn it. All we have to do is just humble ourselves before God and receive it. Receive it. Receive it with thanksgiving. Knowing that our Lord Jesus Christ had already paid the price for us. He went up on that cross for you and I. So we don't have to earn it. Amen. His grace, it's available for anyone. All we have to do is just receive it with thanksgiving. Amen. Moala wareto, moala waina. Tato tutulai mai usu el peserau. Ta pena lo loto. Ta une talia famantua ni taiao. Healing power comes from the blood. It never fails. Saving power comes from the blood, and it flows eternally. Healing power comes from the blood. It never
disciples and says, "This is my body." He broke into pieces and says, "Which is for you. Do this in remembrance of me." The same thing he did when he lifted up, when he took the cup before them and says, "This cup is the new covenant in my blood, which is for you. Also do this in remembrance of me." Si tia Yesu la reto yo la to luma, to fitofio na vapera, o lo tino le nei. O foi na tu mo to. Fai le nei mea ma famana tunga so uma to te ai. Fa pe fo ino we si tia le pu yo la to luma. We ya sauno atu. O le pu le nei o le fia ngai ga fo le lo toto. Fa malingi na mo to yo to fai le nei mea. Ma so uma fa mana tunga ya so uma to te feinu ai. Wa so uma to te ai le nei areto. Ma to winu le nei waina. To te tau tau wa tuai. Le maliu ma le toi se fua manu malo mai. O Yesu Kristo se yo. Ile aso e toi a fio mai ai. Le tur ma to mava tai lo lo fam lo wanga le lei. Ma to tu la yo luma. Ma to si tia la reto ma le waina. Ma to sa une talia le tauranga le fam na tunga. Ile nganga va tai tama. A tai lo lo fa tu le noa. A tai lo manatu mai. Ma to tangata ngasala. Ma to tangata le ato toa. Ai wa tai le tu lo fa tu noa. Wa no le rangi moi ma to. Ma tu talia ina le nei tai au le tua. Le a reto ma le nei waina. Fai le tua lo ma tu tali tonu ngamoni. O le fa tu sale o lo tino paia. O lo toto paia. No fo ina mai moi ma to. Ina ia fa o le nai. O ma tu tangata ngasala. Kamria ya matou le nei tai au. Fai ale tua au o se masani. Fai o se fafounga tua. O le mafutanga fai pea malau o fio. Ia so umo lo matou wola. Ono Yesu Kiriso o matou wole matatalo o tuai. Ina talia ia i le nganga fafutai. Amai atu e fai atu leo sao e fafutai le tua. Saune talia le upu. Talo ina ia vapur fasalo to ina i tātou le nei tau le nganga pa io le atua. Church, I want you to prepare yourself well
to receive the word of God for us this morning. Also pray for God's servant who's going to be his mouthpiece for us. Bring forth his word. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tama. O maltai mi matau te whaalongolongo I lau upu. O le Fe'etau e whapena na moli mai lau afio, le whapena fo na ave lau ekalesia. A wai whaamaoni lau alofa ia I matau. E te le nā tia fo I se mea lo e si la fia e te tauna whaalelei ia I matau. A o matau tā pena tuai, mo lou malolo matau atua. Whamanui e lau ekalesia, tala fo I le whaalongo lau whanau, e mai se fo I o mātou loto. Ai se e whetalai mai au hao ia I mātou. Whamanui e le nei ekalesia, whamanui e uasia le nei malu. Ang le nei fo I lau au auna ia Moala o mātou le whatasi, talo lau mana whamalo lo lo watali. Wa iatu lau mana whaivavenga whaato tolo na malos. Ia vi iai o lo mātua tua, talo fo I lau whamalo lo ngasi o mātou tamā whalenganga ia sepi, whaato toina lo na malos. Ia o lo matua tua no lo swafa Yesu. Amene, ma amen. Ya, toi falo tele lau pati mo Yesu. Halleluiah.
Ya, vel nei taimi whatalofa whawhelo ia tuel tātou. A inga suafo Yesu Keriso. Malolo tau wha malolosi, malofo ile ngalulue. Ya, ile ngalue ngale atua. Aloha, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Well done of you to be here today for the Lord. Ya, mo ila tau wa siele nei malu whaatalofa whapito atu suafo Yesu Keriso. Ia te oele nei taiao. Those who are new here this morning, aloha, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. For those who are watching online, greetings to you in the mighty name of Jesus. Tau mai mo mai lunga tuenga whailangi, aloha atu, suafa man malo. Thank you for joining with us this morning. May God bless you. Taile manta mata mai mo mai, whaman wia le tuai, nau whafongfonga. Ya, ole whamalo mo oe, leanga o kaimi leo, wakaku iai o kaimi leo koe whaingofi, amene. Thank God for you. This is not an easy time to serve the Lord. E whafkai e lo whamalo si manu rokele ngalue ngale atua. Pea o nga whaiaku i ingisi kaimi. Wakaku iai kaimi whainka, e leo koe whaingofi aso wakaku wolai. We are in the hard times, hard days now we're living in now. Leanga o aso nge ile kalango iai ia Paulo, ile lua Timoteo mta upo e tolu whai mua mua. O aso e ngata ai, e o mai aso whaingata. These are the days that Apostle Paul in Timothy, 2 Timothy chapter 1 says, these are the hard days. E whaingofia langa e malamalama ai. Pe a whapea o oe o le kangaka whaaleanganga. Amene. If you are a spiritual man and woman of God, it's easy for you to understand. E whaingakanga e loa, pe a whapea e ke savali whaletino. It's hard for you to know if you walk in the flesh. Langa o le kangaka e savali whalekingo, e no mo lava ia so uma, e pea ele aise me okupu. Amene. Because when you walk in the flesh, every day is normal to you, like there's nothing Au happening. kakowo e savavali la leanganga, wa e loa le whaingaka e sea, leanga fo o kakowo kangaka whaaleanganga, e le whai mo tātou le lalolangi. Amene. But as you were walking in the spirit, you know this is hard times because we walk in the spirit and spirit tells us what's happening. Benga lenga o mai Paulo i kele o kusi nga kusi e Paulo. Ya nga fa mele ro mai valu fa mo Romans 8, Paul is teaching us. ele se fa sala ye o ya Keriso Yesu o ele savavali ila tino a savavali fa leanganga. There's no condemnation in those who are in Christ, those who are not walking according to the flesh, but walking according to the spirit. Fa me tala Paulo i o to savavali ila leanganga ona le fa le o to wa tu na nga o le tino. Amen. Paul said, walk in the flesh, in the spirit, and then you won't do the works of the savali la fa leanganga o e malamalama le leanga ingol lalangi balanga ingol prokalamele tua. If you walk in the spirit, then you will know what God's program and purpose in this life and your life. E ka kauela ka whaaleanganga o ngā malamalama I longa kiu ke whaila langei ma malamalama I longa ka ngaka I kusa le vāma le atua. That's why you people, spiritual people of God, should understand the purpose and will of God for your lives. Menga o mai Paulo kusa kolosem ka upu mua a kolosem ka upu tolu fa mua ka ulfa fa mai kala a Paulo a fa o to fa tu ina fa tasi tato ma Keriso I o tato sa ili melunga o yai Keriso o lo ile tu tam tawur tama. That's why book of Colossians, Paul saying, if we seek those things up in heaven, we will fix our eyes on what's up there in heaven. So mo fa pelu yo to loto melunga ai le o melalangi. Second verse say, fix your eyes on things in heaven, not things on earth. So mo fa upo tolu a wa ti o to o lilo fo ilo o to o la fatasi ma Keriso I melelangi. Verse 3, because you died with Christ and your life is hidden in Christ Jesus. O lala o Paulo mfa malama mai akako e ta tau tangata Kersiano ona ia iloa ele o io tangata lalangi o io tangata lelangi. Paul is teaching us and telling us that we are the children, the spiritual children of God, not children of the flesh. On mafuanga nga lenga o mai akako kako ke sa ili melunga o sa ili mai lalongai. That's why he's teaching us to seek those things up in heaven, not things down here on earth. Awa mo fa mai kala ki mokeo le mta upo no lua Timoteo mta upo fa mai kala ki mokeo awa ta to tele au mai ase meta si lalangi mautino fo ya kako feoki ele ma fa yang kako ma avengi mea. 2 Timothy 6 said, we didn't bring anything here on earth. When we die, we go with nothing. We came with nothing.
Ole a o ka ko wola ila lalangi e loa o oil kanga ka falenga. When we are living in this world, you know that you are a spiritual man and woman of God. Ai fisi me polale wingo la kala al kala paulo a fa o to fatuina fatasi tato mo keriso. If you ask me what I mean, because we have been risen together with Christ. E sa ile ka ko melangi la la wingo kala a paulo. Nga maliu keriso matotu mai papakiso e mau ko kalia Yesu ave mali fa lo tato langa. O le papakiso ingo ka ko mfango ko le vai pole sami ka ko o le maliu fa kasi le makeriso. According to Paul, when Christ died on the cross, he buried us together with him. When he rose again, he raised us up as new people in him. When Christ died, he died a human man. When he was raised from the dead, he didn't rise up in flesh. He rose up a new person in the spirit. We know that when Jesus rose from the dead, he didn't use any door to go through any buildings because everything was locked. Just appeared. But when Jesus appeared to his disciples, they were shocked when he suddenly appeared inside the building without the door opening. That's why if Jesus rose from the dead with his flesh, his body, old body, he can't go through concrete, but through the doors. Those disciples, 2 disciples, went to Emmaus. Yeah, these little stories to tell you that you're a spiritual man. Those 2 disciples who went to Emmaus. One of them, Caiaphas, and the other brothers were talking about what's happening, and suddenly Jesus appeared to them. When Jesus asked them what are they talking about, complaining about what's happening, they didn't know that it's Jesus they're complaining to. After their question, then Jesus explained to them the books. The disciples didn't know that was Jesus explaining everything to them according to the scriptures. When they arrived, they saw that Jesus was going to go on. Then they invited Jesus to come in, have a rest, and when Jesus broke the bread, open their eyes and know that it's Jesus. Jesus came in a spirit, because God is the spirit. Jesus says to the woman in John 4, Jesus is explaining to the woman in the well
Wherever you're worshiping God, you should worship Him in spirit and truth. Not on the mountain, not in Jerusalem. Amen. You should worship Him in spirit, in truth. Lango kako ka fale ngao kako la sa ili menunga o ko sa ili menalo ngai wa vave kelenga nga feoki kelo o isikere siango wa polonga su engo melalo ngai ai le o mawala malo le tu. Amen. That's why we seek things up in heaven, not on here, because we are the spiritual people of God. Akero la oi. Ele o la unga o sa mai. Le la ka ko o pole tu. Amen. This is the message now. So ela lo kusin ma ke yosfulu. Matthew 10. Mateo se fulu fa upeli me tau fitu. A fa pe ngana mai lo kus. Ya su e foi lo tus. Amen. Ya fa pe le mai lo tus. Ya. Fa fonga le mai le uso sunga to ina le la so so mai fa tau ina tatu tus. Amen. A fa pe foi ngai ye lo kel fongi ngai ke fa nganga lo kel fongi. Ya su e ye lo kus pa ia. Amen. Mateo se fulu. Foi upeli ma fa ngata mal fa fitu. Ya. Fe'etau. Ua wina to Yesu o le nei to sfulu mar to olua. Wa ia fetala atu ia te ila tou. Awa to te i se ala o nu ese. Awa foi to te o atu i se ayo Samaria. Ai le lei ona o to o atu i maa moyo le a ingo Israelu. Ua lei loa. A o to wo. Ia o to tala i atu. Ia whape atu. Ua lata lata mai le maa lo o le langi. O le luai kala inga le o le maa lo le atua. This is the first preaching of the kingdom of God. Kala inga Yesu. O mai nga wa o Yesu nga so o. Makuwaku lo nga so o yo. Ale fakongunga le Yesu nga faile au so o. Awange o ko uise ala o nguese. Jesus told his disciples not to go through the land of the Gentiles in Samaria. Ai fai markala Yesu ai ko wo I mamoe o Israelu o le lo. But go on to the sheep lands of Israel that are lost. Ola popo inga la male fionga paia le tu por fe wa marka ya ngai. Inga ia fa penga ngo ko fa mangaku mo ko ya o ha o mai akako. Ko kilo ko kongole kalesia. Ola me o mamoe lo. It's a reminder to us in church there are a lot of lost sheep in the kingdom of God. Ya ko ngi fa pe for ngi ka ole a ke sa wale loku ele o misi ya la sa le loku ma fa ya ka ulanga le kele yo me o le ke fa le loku o kele ole no. You are here in church, come always in church and doing everything in church. E ma fa ilanga ka ko fa ya me umaya. We can do all these things. Awa mo e fa le nga. You are wa le lo fa le nga e kongole kalesia. Amen. Ole mela le loko mai ele fe au fa mangaku mai akako lango le kala Yesu nga o mamoe la vo Israelu ole lo. That's why this message today is a reminder for us. And it's for the lost sheep. O mamoe ole lo. So this message is for the lamb that are lost. O ko kongula le kalesia le wa ko ya siasi mai ele tua ma mai ele fe au le fa mangaku ya ke o mau. Inga ia I loa a fai o ele loa ko kongole kalesia. Fai mai le kala kuspa iengo fai mai kala Yesu. Ako o aku ma mo ole lo Israelu. Fai aku iai wala kalaka mal malo langi. It's a reminder for the church. If you are lost, remind the kingdom of God is near. O lela wa mai fa mangaku ya kako. A fai o ele loa ko kongole loku. O leo wa kaka longo mai le fiong pa ia le tua. Ua lata mal malo langi. Reminder for us is if you are lost in the church, the kingdom of God is near. It's closer. Langele avea la malka ko mai le loku mka ko mai sa umale loku. E fai mo me ke fa pe foi le okay ya. Si aki le lo wola fale nganga. Po mangui ai lo mo le tua. Po wa makanga se e kua. Because coming to church every Sunday doesn't mean that you are right with God. But check your life right now. Ko vai le ko si aki le amen. Lango le kalesia le tua le fual mangui le kalesia le tua ngi meka ko ke maua. Amen. Ele sua ele fika le fa ka ngi fale malkele o meka ko ke maua le ai. E fika le ola fale nganga le kalesia. Amen. God is looking for the spiritual lives of His children. That's a success. God is looking for the spiritual lives of His children, not the material things of earth.
But if we are sleeping spiritually, this is the reminder for us. E ke moe e kai mi whenka. Wa ele loi kai mi whenka u ka kui ai. Amen. Are you sleeping these hard days that we are in? Don't you know we are in a hard days? Ko mon ma kai o su lima fai po lua su fa. O le kala fa finga kanana lenga lua ku ya Yesu fa ole ole ya I fa malo longa mo. Fa ku ya wo le le ma se kala Yesu nga fai I fa finga le fa ku la mo so Yesu. Ku ya ya alu awa ole muri mai lava ma kala Yesu. O kele isau mo ngisi ama moe. Nga ma moe ya Israelu lenga usau. Chapter 15, there's a story of a woman came to Jesus, Gentile woman. Ele awina mai au inisi ai tau lava o ma moyo le aingo Israelu wa leiloa. Falongo. Kau o ma moe le aingo Israelu wa leiloa. And when the woman came to Jesus, Jesus said, I only came for the lost sheep of Israel. O le fula e melfa mangaku ma mele upole tu mo kako. E siaki ai ko kongole kalesia le Halleluiah worship center. Fiangi ma moe o le lo ko kongole kalesia. So the reminder, the message for us this morning, how many sheep, how many lambs are lost in the church? Fiangi ma moe o ngalulu e fa le longa kongole kalesia. How many sheep and many lambs that are working unsure. E fiangi ma moe o fa folinga la ko ngalulu e kongole kalesia a o mamao maletua. Amen. Who are working with a compromise. E kako fa pe ifo kako ngaluenga ye fa kongole kalesia. Makako me ye fa kongo ministry. O nga le ka umai ai. O le kako keola le ai. Amen. Le ai. La nga fa melka la kuspoia. Ele o ngaluenga nga mi kabika se kasi. Amen. Serving God in the ministries and the teams doesn't mean we are good with God. Amen. But it's your spiritual walk with God. Al kala leila lele mai mokako. The good news for us. O le kala leilea, leo mele lau so, a whape o iei se ma mo o le ilo kong o le kalesia. O le alme fai, fusi ia keia. Langa iei ke leo me ki ngā I kako, amene. A message from Jesus and disciples, there are any lost sheep. Wa fai fwa ki ngā I ko kong o le kalesia. O le ngaluenga la, e koe akai kai me ko kong o le falakanga. Ma koe fusi au mangua. Ma koe wha malosi au ia ke oe le ngaluenga le tua. Ma iei whape ngonge malosi, ma loko kele I le walau o le tua. Encourage them, strengthen them, lead them back to God. Langa o lenga lue mai le lalangei, nga lue whakasi me malki Apollo, e koso ese kakou me le wala awa le tua, ia awa ngai kakou lo kakou o whangawa le tua. Amen. Because the world and the devil is trying to pull us away from the calling of God in our lives. Ese kia lue kol whawha pe suma leongo. O te sailia fo ile ua se, o te au maia le ua tulia, o te fusia le ua ngau, o te whaamalosia le ua vai, au le ua peti, ma le ua malosi, o te whaumatia ia. O te whangaina I la tau I le whamasinonga. O le ngaluenga la le kako whai. A e sila e fo au kafa, ma e loa se kasi wa e loa lava ua mamao ese la ngalu ma le tua. E ui anga sau kako loku awa maka nga mamao ese. O le ngaluenga le kako whai, ko whai kau I fwale ese kielunga whambole. O te sailia fo ile ua se, o te au maia le ua tulia, o te fusia le ua ngau, o te whaamalusia le ua vai, au le ua peti, ma le ua malosi. O te whaumatia ia, o te whangaina I la tau I le whamasinonga. O le kako ngaluenga la e whai, kako ke apo mai I la kou o le loa. This is our work, serving the Lord, caring for them who are Kako ke lost. sa ili ai la kou, kako ke kai mai a la kou, I le kokong o le ainga o le tua. Seek those who are lost and lead them back into God. Langa ese uma mea, le mafuai, nga solo muli le whakokua o le skangaka. Because all of us are challenged by different problems in life. I olesi fo I kangaka. That's what kelsi. Other people, other Christians, E vai ngō fia I kako whamakalanga. it's easy to O le backslide and kako struggle with the slanders. Whai keke lau kala e so ngana fo lesi uso. So Amen. be careful what you say to other Whai mai people. polo lua kol nito lum ka upe lua. Whai pas furuongo su fiku su val. Whai mea, awa ole na namu I mātou I akeriso. O le 2 manongi Corinthians le chapter ola, 2, e o tuai le ola inisi, ale manongi le oti, e o koe le oki ngisi. the aroma, Amen. is good O smell. kakou la kersiango, e kakau wa sau ai lea, manongi o le ola. Amen. Yes. Ia ola ai le siuso a kersiano, ai le o le fasi oki o le siuso a kersiano. You Amen. and I, Christians, should have the good aroma and smell of Christ, not the smell of death. Jeremia 5:1. O lo nu ua se, o lo nu ua se lafa ma moe ua se I la tau,
ua whaseina i lātou e o lātou leo leo, ma lo lātou wha liliwina i lātou i le atu maunga, ua lātou whiwa i le maunga ma lea maunga, ua ngalo ia i lātou le mea sa lātou ta oto ai. E o whawhikauri lea. Ua se lafu māmoe, o ngoisi leo leo māmoe. Amen. Ua le sa o le Fe'etau e mai le tua e ave le kalesia le winga le kala o lea, ua le sa ili makou au ngā le tua i le tua mo le Fe'etau sa ua mai al mga korkaka mai mawhawhonga kangaka. Ai kūr finga ngalo le tua, e ka kaunga mai au hawa, ia se lo ma le kalesia. Amen. This is one problem, one reason for the problem. Us shepherds make the sheep stumble. Not bringing the real message. E isi gospel leo so se mai isi gospel leo mai. Wa fasala vei ai. Lea le kala le leia Yesu Kristo. Because there are a lot of different teachings and gospels deceiving the children of God, even us. Isaia 5 fai po tolu e kauleongo fa mulmone. Oi ea so o tō e ana mā moe se lau. A whai e le iloa le tasi, e le tu ua e ia le iwa ngā fulu ma le iwa i le vau. A e alu masa ili le ua le iloa se ia maua. A maua ua whaafuata ma le Olioli. A o atu fo ilo na a inga. Ua whaapotopoto ai ana uo ma e tu a oi maia. Ua whai atu ia te ilatou. Ia tātou Olioli ma. Ia tātou Olioli ia maa. Wa ua o Moala o mā moe na le iloa. O te whai atu ia te o tau e whaapea fo i ona tele o le Olioli i le langi. I tangata angasala e to tasi salamo. Ai iti ea mi o tonu. E to aiva nga fulu ma le to aiva. E le tusa iai le salamo. Ke lola oile lo fo le tua. It's just the mercy and grace of Pe ko God. kasi lava le mā moe se. Even if there's one lost sheep, Ese le kea o le atua le mā le nganga le kasi le iloa. God will Amen. look for him until he O le finds him. apopo inga le mai mo kako le kalesia. A oke mga kufape e ngā ko kasi lava. Kula fo ngā ko kasi le ako kele ia le auloku. Amen. Reminder for us, church, as well. When one man is lost, Ale lo le nganga ko bring kasi. him back. E whaangongo le atua. When one Amen. sheep is lost, God is sad. O le ngalu wenga la kako fai. Ko e au mai o ia, kai mai o ia kongo le whalakanga, ma fusi ia ke ia, whamalosi au ia ke ia, ma koe whawhanga ia ke ia. That's our Amen. work in a church serving God, to bring back the lost brother in Christ. Care for him, forgive him, renew him, encourage him in the Lord. E ke lo le lei awa e lei loa. Ka You pongo know le that you are kalesi. lost E ke in the pupula koa mai. church. When you look at me, A se upu lo whaalongo mai le fionga le atua. but you don't want to hear, Wa le so fia ia. you don't want to listen to the word of Amen. God. Not interested. Le fai mai le ia Paulo lua Timoteo ka upe kolu fa upe fa. Second Oe, Timothy o le chapter mai a 3. fa me oe ua kele le manga o me fa fia. Wa le se manga o le atua. Amen. That's a lot of people, they love pleasure. They don't have the La o love isi for la ia God. me in e them. lainga solo muli le skanga ka o le a. Wa koso le lalolangi. Wa kele lo kaimi i le lalolangi. Amen. Because Wa ko the singa o world le is pulling lalolangi. you into pleasures and sin. Wa kele o me fa fia wa ngau ai. So- Wa e kia i ai le tua. Wa ele wa le isa o kaimi ave le tua. Wa kele aku lo kaimi halunga i lalolangi. Yes, that's why you leave God, so you stumble, you backslide, because you love the world Ma fu more. anko wanga le e ke sawelo. E ke fam singo. Amen. That's why you come to church and you kusilima. judge Amen. others. E You're ke sa pointing fai mai e ke fingers. fam singo i o ai le la ka mai kiki You le lo se always judge others. te mea. Amen. Ma fo mai fe wa le lo. Amen. La ngol ka ngaka la ngau longo lo ka ngaka la mau ko ngol fa kanga. Ea e fia e fa longo le fionga le tua. Yes. Nga ke kalia se upu e fa penga o nga fo ai se mangu o ko kongu ya ke ia. Amen. Yes. Only the one who is firm and steady in salvation will love to hear the word of God. Ar ka ngaka o solo mudi. The people Kwa le who, kwa le fia me fa lenga. Amen. people who love le the world sau le more, loko. they Amen. don't love the word of God. Amen. But still coming to church. A fa yaku le o le mafkanga ale fai le solua. Amen. Ele saules. Wa ele lo. When we have our weekly programs, some people O don't ai fa le o come. se pi la fa le When you hear that it's not a pastor who is doing it, lo kango fo le fale. and Amen. then you said, no, I will stay home. O mangaku nga. O le me mamoi. Wa le lo. Amen. That's how a lost sheep thinks. E fa masingo. O le mamoi le lo. Se o le fa preachers. masingo ia. Amen. Pointing fingers. O le komumu ia. Amen. And O le moi ia. Amen.
Wa mafia They mafua la crumble, fia o mai they vaenga ia. complain Ai sea because they are lost. wa se e kualo wala fa ko ko le tua. Amen. Wa solo muli lo wala au ngai le tua. Amen. A fa yaku ka ko fonga kalo. Ele fia o me ka kalo. Amen. Amen. You don't have to pray. O fi fo le au ngai le tua ka waku o mai fonga kalo o mai wa solo muli ya. Amen. You're serving God. Backslide mindset. Ai aka ko mai le sa. Oh, sole. Praise the Lord. Praise Ia the le lau vivi i le tua. Ai siaki le lei. Po fia le tua lau menga e fai. Amen. Check your lives. If God is Langa e mawhai liking, ang kako mai loving whai what you aku do. kalal ngei. E kako kia mai ang whai kako whai umangi me ko kongu o nga luenga le tua. because we can come to church and do everything for the A o work lo of wala God. whale nganga. But O your le mea nga spiritual siri nga kea iai le life. tua. Amen. That's Amen. the most important thing to God. Spiritual walk with Mawala Him. nga e nga whai aku lau nga ai ois. Amen. Le why fi when- whalongo le upo le tua. Amen. When the word is preached, other people leave the church. E longo fia la kaka leilo. E se whai luat kai meo lau. A symbol of someone who is lost, Amen. always walking around while the word is preached. Langa foi o le upu mo ia o kanga kalelo ele ko fia fa alongo i le fionga le tua. The truth Wa is, sumalia ia a ke ia lost me le person langai. is not Amen. interested to listen to the word of Wa fa God. piko fo kanga He ka loves fa the alongo world ia. more. Amen. A ke lor kanga kanga ngau i le He tua. chooses Pe sa who wa he ka mai wants kike to se wela listen unga male upo le tua. E even- makua loko ia i fi fa If a fonga young ia. preacher Amen. preach the word of God, he should love listening to it. A e oki ngei la mai kuru mo fa masingonga. If you die E ke soon, apa mai kanga kale ke ngau ngau a pau ngar ka ke fi fa alongo longo ia. E la kwela vea io. if you stand before the judgment of God, Amen. do you Awa foi still mele come fionga le tua for the kai ko person kasi you malau lau choose tu to lu mo listen fo to? fam sino e ke le apa ma ya se fai fia la ko la vea yo mene Because a pastor can't save you. o lo You so stand ngale before mulu God. mal malo le tu mal fam singo ngole sa vali ila le nganga Walk in the Spirit, and God will love you. alu ka ko o ken fai marka la We are in the Ale hard fionga pa ia le days, atua. according to the word ka of u God. aku ma mo le loa wala kala ka mal malo le tua Word of God says, tell amen the sheep and the lost o lambs le of ka ku ya i ken kingdom fai of ka lo God. ya o The ka ni kingdom fai is near. le wa maka nga sa le te su e kwar kusinga te salonia lua te salonia mta upe lua fa mole mole 2 Thessalonians chapter 2. e ei la le o pidioka le o kamior ke ese This is Amen. the time of fa mo le nga uso apostasy. se o skip i foi upu ngai te lua te salonia lua fa mo ka kon a foi la kusinga fa kau foi le o il menga a me foi upu nga Le nei mātou te ai o iatu ia te au tau le au soe. E winga i le fio mai o le tātou ali o Iesu Keriso. Ma lo tātou whaapoto ina i a te ia. Ina nei wavelulu ina o tau loto. Pea whaatu atu wale ina i se anganga. Po se upu, po se tusi pe se ina ia i mātou. Pe se i wo o mai le aso le ali. A wana i whaase se tasi ia te au tau se tonga fiti a tasi. Wa le o mai le na so sa ia mo i on tau no o le tete ese a ia fa lia mai ai on tangata le mi o le anga tangata le o le malaya foi marka la apostolo a wa ele ka unga me se ia mo i tau no le tete ese apostle says the word of the Lord won't come until we have the apostasy of people leaving the church. Kaka kongo ia le lo ko kongo le kalesia. Yeah. Langa leo kala ngom merke ke ese le kanga ko langi wo le vanga la langi le ko kongo nga luenga o falkanga. Talking about people who are in church le and kala they ngole lost. ko ia le tu le keke ese o kanga kai ko kongo o la konga kalia yesu e marin faula wa solo muli lo la ko wola fa tu ile tua. People Amen. who receive Jesus as their Savior and Lord now backsliding and go back to the world. Lela fa mai ai Paulo tim bua Timoteo ta pe fa bua lo ta tina mai le nganga e o esa ni sil fa tu ta sanga muli o no fa longo ya nganga fa sema ta upo temoni o no pe pelo tanga tala pelo o e u fa muino la to lava loto futi i fo o me asa amen 1 Corinthians o ka chapter kingo 4. la le nganga ya Paulo e o esa ni sil fa kokua a o esa fai mai fo la ka ngai ko siaki o e pelo o le skanga ka wa makang solmuli amen Yes, 1 Timothy chapter 4, Paul says, in the last days, a lot of people will
go away from the church, move away from the church. Langa leo ka ua ese fai au ya Paulo le ka ua ai. Ele nganga paia. O fele ele nganga paia. Le ko kongo le lo fio le me ele nganga paia. Na ke siakia kai ko kasi ka ko. Holy Spirit is here checking all of us. Ei lo le One lama by le one. nganga paia ka ngaka o le sa fai ko kongu ua wale lo. Holy Spirit knows very well who is here but is lost. Amen. Amen. Ke lo le kalesia le ala tikaia. Ai anu falinga lo Church ka of foi ko. Laodicea. Foi pesu fa ka los fulu. Le kalesia le fai mai kala ala tikaia. O ka se wa ma ngai ka ko kalesia. Wa kele mea wa ka mau ainga wa mau lo. Wa le ai se me makivai. Ai fai mai le kala a Yesu nga fai le angelo le kalesia la tikaia. Fai lai le kalesia la tikaia. Wa la ko ne lolo la ko pangakia ma lo la ko le la vala. Wa ka waso fa le nganga. Amene. Ai sea wale ma lili le vela wo la fa le ngalu e kongo le tua. Amene. Wa fa pengale kalesia lo ka kuir kamngi. Wonderful story in the church. Laodicea. They think that they are rich, they have everything, they don't need anything. But Jesus said to them, you are poor, you are blind, you are lukewarm. Ole kalesia foi mai ole ma lili le vevela wo nga kusa wal fa solo ako fai melelei fai mamelanga amene ole ke alama ile tu kinga ba ya ko sel mele fai ai fai ya. A church that coming to God and also doing things of the world, lukewarm church. Wa olla falitino le kalesia Living in the flesh mostly. fa melor kala Yesu o mai Jesus said, come here, Church of Laodicea, mo fa ka kul vai maka nginge ko maka yo ko pulai. buy Se o from ko me lole malo ko le la bala. an Amen. ointment. Lua. Vaku male ofu ko ke ofu ai. Amen. Ya wange I lo ko le And la give you bala. garments as well to cover your nakedness. Fa malo fa pe luas fulu le ka upunga ale ole. Fa linga ko lu fa yo pe luas fulu. O te tu le pui ma tu yatu. Ai se ta tala mai le fai toe fa longo ma ka kala mai le fai ko ya ki au o ke ulu fale aku ya ke ia ma ke kali sua mai ia ma ke ngofo foi mai ia I lo nofo ali. Amen. Chapter 3, verse 20, famous words of Jesus. And knock, I stand at the door and knock. Whoever opens the door, I will come in and dine with him forever. Amen. Message from Fa our pe luas fulu fa linga ngai ko. Amen. fellow servant O here ke this kula morning. pui ma tu yatu. O le kai mingai wai fafo ke siaki a fa pe wai fafo Yesu malo olanga. Amen. O la la su e me se vango Yesu kongu ya ke oe. Jesus. Ma fuanga fafo Yesu. Wa kele le la langi ko kongu. Jesus was speaking to us this morning through the message. O le mela nga But ka he kuonge still fa mela langi ese ka ko kio ka ko mai ko loko e va ko la ngwa ko mo moi. Jesus is still seeking the O le ai lost se in ka the le sio church ka ko I me fa le nga o le sfia fa longo le upo le tua. to A te fa open our yaku ya hearts ke to oe. him. Ai kio e mela langi ke okilo ke alu se odi. Amen. O le lap ka inga le mai lang fai mai ale fiong pa le tua. Salamau wala kalaka mane malo le tua. Message from Amen. the word of God. Repent. Lang wo Kingdom of God is near. Pengi me fa fa ngongo fo ngai pin kala fa fa ngongo le fiong le tua le mele wo yele kalesia. Not Amen. just the words. Kinga Just longo words. aku le kala le tua maka waku e fainga ka se oni. It's a message from Ma God. se oni. Ai fai meles ka ka e lo pe ma. Hell is real. Amen. Hell is hard. It's hot. Awalava people don't care. awalava ngai ka ko ka alo le tua. Amen. Don't play with God. O Don't ya play ka ko God. ka alo Don't le play tua church. ki ngale maliu o Yesu Kristo nga maliu ai. Le ai sika nga kaola me fai o nga o le mele nga o Yesu. Au le lofo Yesu ya ke o mau. Le nganu e fakingo e uia nga kinga. Nga halu e fakingo le lofo ya ke o mau. We should not take lightly a sacrifice that Jesus did for us, dying on the cross. Mea nga lenga alanga you Yesu and fa me. nuai ke se mane ma fai aku ka ma lo tamae. Lo tamae. A fai ma fai na cried in vesa le Gethsemane. ipu ya tau. Father. Au le fai alo loto. Au lo finangalo. Father, if there's any other way to fulfill salvation and purpose of the kingdom of God, do it, but not my will, but your will. Be done. Au ke ka alo kongo le kalesia le tua. Do not Ma le play ai se church. se play around i le tua. Amen. Le ai se si. Langa leo ska ngaka le tua. Amen. He is not a man. A fa inga kala mai lo ngalo faktu no wa maliu ai lo ngalo pele ko kasi mo kako. Poured O le out lapka inga his mo e mau. grace Fa keki. for us that he Amen. didn't stop, hold back his son, La fa merka send him poro to ka die tia for ka us. po ngo fa po fiku. Awa ngai fa se inga ko ele ulangia le tua.
O le melu lua kaka, o le melu vanga tseseli. Amen. Amen. Lea la pakai mai ai kako e kalesia. Au ala vai ke fa malolo. Ao e loa i le ngai kai ao wa fai asi mamao o e mai le tua. Fai lau filfilinga kong. Do not take the call of God for your life lightly. Fo i le li. If you think that you're far from God, come back to Him. Au e fa fonga mai fo ngai kai ao ke le kalia Yesu ave mali fa lo lo. If you listen this morning and you did not accept Jesus as Au Lord fa and se o Savior, ki apolo. Amen. Fa kor ki do not apolo. let the devil fool O you. sakangi. Lai se oli. Because Nganu ngale fa Satan sakangi is in kai hell. ngai. O sa we la wa ku kanga kali ko ngol fa kanga. Ngai se oli. Sanga ile mga o halu nga oia. Mga angelu ia ngakuli malangi. Amen. Ana nga waka inga leo le tua ya kako. Aua ngai fasi se inga I kako ele li o lang nei. Do not be deceived by the evil one. Ai fia va ai le tua mai fia va ai a Yesu le If you mali wanna mo see kako. God, if you Tadia wanna see Yesu e Jesus, mali fa o le lo langa. accept Jesus Pau as nga Lord wala and ke Savior mau of le your o lai life. fa mau. That's the only Nga o way Yesu to Kristo. go. Ai a Heaven fai and ke have ke eternal la life. vai o mai le so. O fa kuli ki oi. If you reject Him Well, until I- now, A wala vai ke fa malolo. Langa le Do ai not be stubborn. le se malosi o skanga ka fa ke ko sa o le tua. do not be hard. Amen. hard Ele ai se mafai o ngai ke ele makaukia mal sisi ese o le tua. No Amen. one can reject Maka the yo will kolu and purpose of God. fo pelua fa mole. Ua whapea atu, nā salamo i o tau, a ua lata mai le malo o le langi. Fa merkala a Yesu. Nga salamo ia o ko. Jesus' Salamo o message, ko. Salamo fo ma o. says, repent. Laka mai malo lang. because the kingdom of God is near. Le malo lo leng fa mai kala Yesu le mata yo tau po no fo po kol su mar kol fo fa kasi ia. Ai o tau mua isa ili lona malo malana mi o tonu. O na whapopo ina atu leo, ia mea uma ia te o tau. Nga. O le fe au nga Yesu nga mai kako. Mai a. It's from Jesus. Seek Sa ili mo ye mo malo le first tua. the kingdom of God Malanga and mia His kom. righteousness, O fa popo le me uma lava Yesu. and everything shall be added unto you. Ke lol fa fi ka o kako wa kele fo kako fa vai ko ngol halu nga. Problems, Wa kako polonga sa ilinga o mele mul mai. because we seek the Awa other, pule me mo leng fa mai Yesu e things fai. in O le the a flesh. sa ili le malo le tua mo. but not seeking the Mele mul kingdom mai. of God Ele anu e se afo ka first. ua. Amene. E fa popo le tua, pe a mau e ka ua le malo le tua. O le lave la, wa kako wa sa ili si wal fa yupu. E kia ila makanga fa yupu la, o le mele a vel fa mo ke siango. Sa ili mo le malo o le tua. Amen. A mau e kako le malo le tua. E o ko meki ale sauo. If we seek first the kingdom of God, Amen. the other things will automatically come to us. Okay kako. Okay? Amen. O le ngau ka inga le mga onga le tua. E sa ile kako le malo le tua. This Vai fo is ya the apela heart mo. Ah. of God for us to seek Kala His fa ka kingdom. ia apera amo nga fa ko le tua apera amo kulo wai. Anu mela la fa singa For ke example, the story of Abraham when God o si called ka him. ia apera amo anu leave kusa his family e uia and ngo go le lo le mela wherever. ai nga halua apera amo o le suska. Even though Abraham didn't know where he's going to, but ai le he ka obeyed God. ai le ka ngu apera amo le mea nga vala o le tua le Before he balanga le arrived ko there, Malonga kali o lota. Fai marikala kuspaia. Waka wa misala au nga. O nga wa kele nga wala o nga. Kele nga wala ka ba a inga male kele o la o lo nga mawa. Ile nga ya kule nga ya kul folfolang. the servants of Abraham and Lot were arguing about the land, not enough, big enough for the sheep and the livestock. O le So fesili la. Ai sial me nga argue. inga. Nga kele ka mau ai. Why did they have so many, so much wealth? Because Abraham obeyed God, He blessed him with so much wealth. When Abraham Amen. left and obeyed God and went, all the blessings followed him from God. How about us? Working and toiling 16 hours a day. O nga whamangui ale o le atua ia kako.
Amen. If we seek first the kingdom of God, He will bless us. Pea nga fai aku fa mkalanga ile kusia kolose lea. O se kusi makwa o malosi ai lo loko le melea. Book of Colossians. Ele se malo ka ko malo le ka ke ai. It's not O our le fasi kingdom. ngomanga o ka ko o le langi. Our destiny is heaven. O ka ko fo yo ka nga ka fa le nganga. We are Ele spiritual nga nga people. ko le kingo ngai malalange ka ko e uia nga ai We ka are ko not le people of the kingo world. lea. Even though we are living in the world, we are not Pea people nga of the kalo world. Yesu le Yohane evangelium tau Pacifico fa mele kalo Yesu lo tamai. That's why O kile Jesus ka kalo prayed, mo lalangi. John O 17, te talo mo ila tone au hina mai ate au. Ele ngi o le lalo langi ila ko. Fa peyo au foi. Ele so le lalo langi au. that's why Amen. Jesus prayed for all Ele so lalo His langi ngai Yesu. disciples, Ele so le lalo langi foi oi. O saying oi o that, le akali i mala fingi o le tua. Ia ka mau yo ka loko. E sa ili melunga. that we are not the people of the Amen. world. Even though we are living in the world, we are spiritual people, O le children of ale fe God. so soangi mo kakou. O le ale ka iala mo kakou. O le nganga pa ia. Holy Spirit Amen. is our help. Ele a vela le kakukali o Our Yesu. guidance. Ma li fa le kakolanga. Ma me kako ke maule o le fa va. Amen. Amen. Ngala wa ele pisa fa pe o soli. Fa mai fo Yesu le ale langi ale fa mai le ali i ele. O le pumongia. When we accept Jesus as Lord and Ele our a vela kali Savior, o Yesu ave mari fa le langa fa pe le o le mesidia wa o le kakonga nga o si e kalesia. Se We pa le believe kali o we Yesu. want Ai kali go o to Yesu heaven. ai mo le malo le tua. accept Jesus O Yesu le ale malo langi. is the way to Ai ale heaven. ka ia o le nganga pa ia nga o le il malo le. But you should allow the Holy Kele maua. Spirit to lead you there. E ke le maua. O feo o ia Otherwise, ia. you won't find it. Anu foi lá le Roma, vanu foi posu malfa. Foi mal kala a Paulo le Roma foi vanu foi posu malfa. Romans Nga la 8, to e ka 14. inga le nganga le tua. O akali la to le tua. O Paul fa ngau la le says- tua, ka le nganga pa ia le tua. Ai kalia Yesu ave mari fa ola le wolanga. Ai le ka inga le nganga pa ia le wola. E kalu se od. Romans 8, Ekialu 14, seod. Paul says, Amen. the children of God are led by the Spirit of God. La ngol pole songa longa kolu le tua. Ele fa pe ngau inga mai le nganga pa ia sa ngofo i lalangai. O la ngaluenga le femerkala Yesu a ngala walu a fio mai le nganga pa ia o ia nga kia a o tou fa tonu fa sino ma fa iloa kia ke ko me o malava o fa yako ya ke ko That's why Jesus sent the Holy Spirit to help us, to lead us, and to teach wa us. makala la le everything. fa ko le malo le tua mo ka ko ala ya Yesu Kristo So the kingdom of God is me o fa open mai to le us on through evangelia Christ. su fa po ongo fa fa kasi ya fa mai ya sa o la unga le sfefia o ke ofo o ke ofo o ke ofo o ha unei o le ala upumoni maleola ele sa watu se tasi tamape ale ui malea fai kokoa wa makala le fai kokoa leo wa makala u kakalia Yesu ave mari faola yo kakolang Amen. papa kiso ingai kako le vai male sami amen Jesus says, ale ale John papa kiso nga 14, siso 6, I'm the way, the o truth, papa and kiso life. nga le nganga pa ia maleafi aisia o le nganga pa ia nga ke ka ia i kako i le malolea amen But we need to be nganga baptized by the makala Holy male fai kokoa Spirit. le o Yesu Kristo ai fio mai le nganga pa ia ka i o el mele yer kama amen Heaven is open for us by Amen. Christ. But we need to be led by the Holy Spirit. ale into kai heaven. kai le nganga pa ia o e mau ai wa malala ke lo la oi wa ngau wa ka ko me e fai loko If the Holy Spirit do not Amen. lead you and me, wa ngau ka ko we mai are ala working loko in vain. a wale se ka wa ya ka ko sia wale o ye le nganga pa ia kai kai o Just come to church. There's Amen. no power of the Holy Spirit to lead you and me. Ka kai kai ngai ka ko amen langa ka ko ka fa le nganga e mo mie ka ko le nganga pa ia o le tua Yeah. e fe so soangi la ka ko savalinga ya so fa so fa mangaku mai ya ka ko me ka ko lai amen Amen. We are the spiritual children of God. That's why we need His Holy Spirit to lead us into His purpose and His will. ale ila le nganga pa ia If there's no Holy Ka Spirit, ko fonkanga ale ka ko ekalesia o le Holy Ghost Conference le masenga fa samo amen might when we have Mafuala nga hope. fai. Anganga pa iole. inga ia Sa ko uninga mau lang ka pa. ka inga le nganga pa ia i ko kongo le worship center So that the Worldwide. leading guidance of the Holy Spirit stays within our church, our ministry. e ngofo pele o loko le launga William o kaimi o sa mo kele sa kala William worship center o le kaimi ai alu ese le nganga pa ia male kalesia ngei o ke alu ese fo mal loko ngei Still Amen. remembering the words
the O late mafuanga la nganga inga. Apostle of Na Leauma. fai pea fonga kanga le Holy Ghost Conference. Inga ia ngau le kalesia e whaku mau le nganga paia o le atua I to tonu le kalesia. Isia, e le mawhai e se kasi o fai se me kasi. E le mawhai. He said Aka we koli need on to evangelia su lima seek fau the pe lima Holy ngai fai mai le Spirit, kala Yesu. keep the A wako Holy ke le Spirit, mawhai se me kasi. and guard Pea the Holy o le Spirit. iai. A fai mai le Filipi e whawhai po su markolu kako ke mawhai me uma I lea so son mai oi o le nganga paia o le atua. Amen. We can't do anything without the help of Ke no ai ke o le the nganga Holy paia e se Spirit. e ke loko kele. Ki nganga fika ia Holy fai Spirit kama me ki nganga is le in langa you. ye whaku. You will E be ke ku malo malosi e sea e le oi o le nganga courage. paia o le atua le kongi ake oi. Amen. Mafuanga nganga lainga loko kele Paulo malosi pele le ngalue Paulo. That's Fai why o le Apostle okele Paul ke ye Paulo. was Amen. strong and Na fai mai le firm ngalue in his ngalue sful fo preaching. pe lusu malfa fai mai ar kala Paulo o kele ko makua se kasi mea. O lo wala o tele na unau ia se ia se fa umalo mo e male oli ato mal fai vanga o maua mai le li o Yesu Kristo o ki kala e kwere kala leo le lofa tu no le tu. Testimony of Apostle Amen. Paul. A mafo fea. La nga faali le nga pa ia ya depends on Paulo. Christ, Ile mkau pe not lusu him. malkolu. La fa kani mai ngonga makinga ya ke Yerusalem. And the Holy Spirit is revealing to Paul, Kile Paulo ya nga me po ke oki ai u fa ka wul fi ngalo le tu. even Amen. though Me la nga fa mai persecution is le waiting lua for him Timoteo in tau pe Jerusalem, fa. he's still Fa malo kala Paulo suonga su fixu valu. Wo tau le taua le lei. Wa iu ya tau sinionga. Paul Wo te wina mo au testifies, le I pale. have fought O le amiotonu. a good fight of faith. Mafo fea. Ele se And malo se I Paulo. Receive O le nga for pa ia. me Fa ko foi la ia ya the ke oi. crown of righteousness. Ai ka king of a pea malango inga le ka inga le nga pa ke le fefe semekas. If you Ke le po fole testify, foi semekas. Asia. Ale ka ele tua lo wola malo wola. Fa merkala ka that's why we should confess, testifying the Holy E o Spirit. lava na o savali Christ is le our vanu helper. o le ata o le oti o te le fefe semelanga. Even though we Awa walk o e ta te in the fatasima. valley O laula of au death, malo to. we will not fear death. Amen. because God is our helper. O le ala le mele lu ki ai le sa le folangu ka ko kai mingi. Ke le fa vai. Amen. Po le a le me ki nga malu ikau ke le kai e fa vai pe a fa kai o hele nga pa ia. Yes, that's why whatever problems, Mafuanga ko solo pressure ka of ko le lo life loi ko kongo nga luenga le comes your way, o le kai you ele nga won't be pa ia. discouraged because the Spirit is leading you and me. Lo wola malo wola. Amen. O le ka inga le ka ko ekalesia. Langor kala inga le That's fa mai. message for us. E va ai i ma moe o le loa e ko fa malo. To care for the lambs and the sheep that are lost. Ke masalo wa mafuanga le loles ka ngaka se se yo ka ke pi e. Maybe the reason why you're lost, Ai kilo ko le ska ngaka ke fia ke lost pi ai o le friends. makua vai o le fa le ngaka. Fa fe nga alu ke pi ka ka. Amen. O kasi la nga me le fa vai le o le fa le So ngaka you le ska. don't need- Se yo ka ngaka pi ai. Ku sa pe ke se nga e kilo ku lo ngola fa le ngaka leo malosi. E leo fia ile tua. Se alo ese. don't hang around with the wrong people because it will discourage you to serving God. O mafua fo nga e vai. Yeah, the Ma reason o you're vai. discouraged, Ki nga fai so o ka ko se minga o ka kalo. even though we have So al mele ia la wa uma Seminars, mai kuspa ia mal kene conference se for kau prayer. wharinga. Wa ko al fa al mele ile mai ngai au ngale atua. Ile ka kalo. servants of God preaching the word of God by Ai prayer, so ka ko fie ka kalo. Amen. we're Wale still ia not se fie interested ka ko to ka pray. kalo. Amen. Kasi la nga me o fa vai ai ka ko. O le ka The other kalo. reason why we discouraged, Wa ka ko mala le because ia we ka don't kalo. pray. Wa o inga fa fie ka ko le me ka kalo. We Ko pa wale understand mele prayer. ko ia ka ko. Ko le o le fai. Yeah, Or we fight. taught about prayer many Amen. times, but we only need to do Ela it. fa fiala nga fai pea fai ka ke usum mele kaya o le sko nga inga o nga lo makua ko avalu ye il fonga kalo. Amen. O inga ka uma ye il solo muli ke le la ka kalo ka ko. E kalesia. O le kalesia e fia le ko nga le tua. O mai e ka kalo. Amen. Wa fa pe ke fa pe I folo manga ku ia langa menga ke le o loala wa ka mi le fa mai le tua. Lo le ia le nga pa ia le fa lo ka mi male smea. Amen. Sau ka ko kalo fa kasi le tua ma kangis fa kangsia le tua I lang ka inga I ko kongor ka ko ekalesia. Amen. Encouraging our church, love praying to God. Come to prayer meetings to help Sila nga the me prayer wa intercessors, fa solong fa vai and ka prayer ko. warriors, praying Fa for the fiali church. ka ko fong kalori e ko ka polo. Amen.
So that's why we Fa mo discouraged le easily, mea fa le nganga kai lor kanga polo. Amen. because we Lu tau put fole mo ka ko ia ka cough polo. first Amen. before prayer. O mai mo mo ka kalo ile Come tu to ko pray le ko ka first, polo. then go Amen. play A fa mo golf. mo ka ko ka longa mo me or kingo nge ilanga ke ka polo ale And a don't so put buri ele golf wo langa first. ku fa ko le oi. E ko su e mai pray oi ma ko later. se ori. Amen. Because we will discourage you, Le lo pusa make you wa. Amen. backslide, make you disinterested in things of God. Ale ke le yo le aso ka ke mai aka ko pungo ngou lu mo le tu mai ka kalo nga ala kulole e alu e ka polo. Ala fia le tu ke ka ku fo ele le lau ka ku sa pe pi o lau ka ke le pepelo lu ngol malai. Amen. Ai sia langa le sa ka kalo le tu le so songi le nga pa yo le tu ya ke. Amen. O mea ia le ufa vai vai ka kom solo mure ka ko. O mea fa fia. O le kanga polo This o mea is- la langi o mea fa fia. Langa wa Most of us, ai we lo ko love si ke sia pleasure ka longa i mea. More than praying. Ok, foi aquilo que o kilo le leia, sole. O isi sole esse ali le que siang o mel bengi, ok foi akunga nga que le o kapi pelolo. Amen. E leia le va ku sa o lumangi. Ka ko ia ka polo, fai keke, A warning, a reminder for us golfers, fai be keke. careful. La o ka ko que siang. So se me que alu ia e lo o kanga kol mal malam mai le o kanga kol pongsa. Amen. Your life as a golfer O should reflect pole tua le righteousness o of pole Jesus. tua. Fa mangaku ya ke fa mangaku ya ke le lofa le tua ya ke amen. A reminder for us of His love and mercy and His grace. O le si me wa ka ko o solo bude lo ka ko wola. Le ai ma so fia fia le pole tua. The other thing that we Ke le fa tau la fia discourage, pa ya le tua. you don't Amen. love reading the Word of God. Ese ha me ngai fa kau. Amen. You Wa ma love ke reading le ka ko i le social media. the social Amen. media. A o nga le ma ku attack ma ya ki apolo ya ka ko ma ko singa ka ko. Me yo That's ka where the lo ngai devil no attacks telefone. our O minds ke la pa ka ya o ko. La ngol kasi nga me wa ai ngai lo ko iska ngaka. O ka lo ngai lungo le o online. Amen. It's one O distraction ka for alo us. malu ele kai from fa ele reading the kai. Word of Lai God. ma se kai mi ke fai kau ele ku spa ia. Social Amen. media and the games on the Facebook. Fai keke. Pa vai No fo time nai to read the Bible. ile sau isi au kau fa se yo mai online. Amen. A lot of Lungo deceivers, Facebook. Amen. people who deceive Fai mai le others. si ali in karpe a Yesu. Amen. Ai fai mai le si Some ali fai people mai finga Yesu. O ko fa all o kai this le ma fa rubbish and fa nga nonsense. ke le au sa mo. About Jesus. Mela le la paka Having ye a ka ko. tattoo. Wa fa yakula kala sao. A fai ke le fia le tu mo solo mudi lo wola. E mo ki ngoa ke fa pe ngi sao le le ala fe aula. Sao le le ya. Langa le You la will say paka. amen and agree with me with what I Ye say. le la fa umma le upole tu. Amen. Ko vai le ke le amen na tule. Mele mor ka ngaka fia le li. Amen. Great amen. Wa le van fia le fale. Loving to hear the Word of God. Fa fo fonga mai le upole tu ko ke o lai. Listen Amen. to the Word of God will help you. Make Maka yo you fiku, enjoy maka yo life. fiku. Fa mol mole fa pasul lima. Fa mai ia o tau mo perfecta pepelo. O kele perfecta pepelo le usau. Fa mai o Bible's tau mo warning perfecta pepelo. us, Amen. watch out for the false prophets, O e o false aku no teachers. wingoa. They come in the Amen. name of Christ Malako fa seinga isi e ko kele. and deceive many Amen. people. Me la lea. O ke fie fa along kele o perfecta le mai ngai. That's why you don't love listening to many A fie fa fonga prophets. i le tua. Fa fonga le upo le tua. When you O want le to kai me ke hear fa from tau ai ma God, sa ili le tua ala langa upu. Fe kalai ko sa le tua ya ki oi. you read His Amen. Word and He will speak to you. Lango ka kule lo po fe perfecta lei e ke lo le lei al perfecta sao. E in line le lei nga mela mai mala You fionga le know tu. the true prophet. E ke His lo fo teaching is in perfecta line with the pe. Bible. Ma kwasa la ese nga mela sao. Male upo le tu. False Langa o le upu prophets, le. they don't teach according E to the Word siaki ai of mea God. umma la langi ngai. Because the Word of God checks everything. Pe in nga His fa word. yaku le kala yaki oi. O le kusi le nga fa vai la langi. O le kusi fo ile ko fa masingo la langi. That's O why mea umma e this ko. word is so Le important. wa o mai ka ko. Everything E ka kau is o in nga the ka ko Bible. volai. We should live and Amen. follow it. Le la mai le la ka inga ma losia ya ka ko. Inga ya ka ko fa keke ai mengi. Amen. A reminder for us to be careful Ma ya musi About muri mata yo lusu lua. following the Word of God. Mata yo lusu lua. Ya, fai kau mai ngai fai upu fa molmole. E tusal malo langi male tastu wana fayal to sama anga olona atali wa awina atu e ia na au ona e fayatu ye na tala ina ia mai il to sama anga wala tole mafai
ina o mai. Wa toi au ina atu e ia nisi au na ufa pe atu. Ia o tau fai atu. Ia na tala ina fauta. Wa usaunia me ia la fangaka malai faafekai au so o le kala le fai mai e kusa le malo le atua ma lesi makai auiga aku agauauga e kalaʻi kua uma kapenga ua prepare uma mea mo le kausamaaga ga le o mai ia e o mai e kausami amene ae koe foʻi mai auauga e ai ma se sinkalia ki gā le makai koe sendaku ia agauauga gi koe ou koe valaau o mai uma kagaka lelei kagaka leaga valaaulia uma e o mai o lo le aulia mai valaaulia ua mai kagaka leanga kangaka lelei wa mai umar kau sama uru fale aku lomal makai kau sama ela kungal makai e yerka kai ko akasia ele o ofur kau sama mai lor kalal matai soli e fa pe fea nga sao mai ko kongui ele o yake o ele ofur kau sama mele au au sai ya ke ya velo loi fa fol me o yerka o foi kangia we mali le vaongifo kalesia or kausa maangale e ka ua umang kapenga ele tua. Amen. We are invited, wedding feast of the Lamb. Pau wale mea yakako, kalia le vala audia le usau. Amen. Accept the call of God for your lives. Ma es yaki lelei, po yaki ole ofor kausa maanga. And check if you have the garments of this celebration. A fai ele o yaki ole ofor kausa maanga. Fai marikalar kusi mangu o yaile avangoa. If you don't have that comment for this invitation, it's the time to repent and humble before God. Make our life right with God. Wa ai lo kau ki nga lu nga le tua Revelations wa ai lo kau ki nga sau le loku ma ko anga ma ave au me ko kongo le loku ma le me ke fai kau langa i le tua Revelation warning us, watch out ai e misia lo that pa you might not get your crown of glory, wa ma fuanga misia crown lo of pa life. e yeri kanga ka wonga fawa lo pa or kanga ka lai fawa lo Watch out pa that or kanga ka lai fa ma no one else lo nga ola i le va ma le tua will have the crown that's supposed to come to you. O kongo le loku o se ngofoanga e ka penga i ka ko. Amen. Ko e vako le fa malo si mo o mo a wal ka penganga mo le malo le tua. Amen. O lo wola fa le nga o le mele sili o nga kea i le tua. Po le arka ko mai fa nga luenga a le tua. Ai a fai ka ko ke faia male ang sala, ma fai male a mioleanga. Ka ko ke le sa fa nga malo le tua. Amen. A reminder for us, serving God is in righteousness and holiness and blameless lives every day. Fai upu e lusu kasi, e kau lusu marko, fai markala Yesu, ele saul malo ilangi, ilato umai fai mai atea, leli ie, na ole fai al finangalo lo utama, fai mele fo Word of God says, not everyone who calls Lord, Lord will make it to heaven, but only those who do the will of God. Fai melhor kala il fai upelusu malua, fai melhor kala la oli ia. Nga mako fai vavenga i lo suafa. Nga mako kukuri ke mongi i lo suafa. O lo suafa fo nga mako fa malo lo ai ma. Even though they beg Jesus, they serve him, they heal the sick, they cast out demons in his name, but Jesus fai melhor kala Yesu. said, Oi fafo, o ke leilo o ko e fai amio leang. O le lapa ka inga le mo kongor ka ko e kalesia. E mawhainga e wha maloloa, me whaiwhanga o wha maloloa le mai sua fo Yesu. E mawhainga e kurier ke mongi sua fo Yesu, e anu e se ke mongi. A whai o ke pi o lumba le atua, ma le lei le ma relationship ma le atua. O whai aku lea, au le aso muri, o ke kofu se oli. Amen. a reminder for us, not healing the sick, casting out demons will make you right with Jesus, but your heart has to be right with him. Ia o le lapa ka inga le mo kako. Wa ai le lei koe kilo le lei lo oia ola whale nganga whapenga whaia Reminder for us. Langa le upu lea, o le upu mo oe, o le upu fo i mo maua. Amen. Amen. Tau ke ola Watch kako your vai lives. ili masiaki ai Watch ola our ola whale lives. nganga. Our Amen. spiritual walk with him. Po fea ngai ai lo ola whale nganga kai mingei. Check E where you lua ala. are with God. E lua vavau. Amen. Ai kilo kulo ola whale nganga leke sa vali le ala vapi api. Praise the Lord. There's two ways. Koe a kili ai nga whaku mawinga lau sa vali le ala vapi api. Way Ai kilo ako lo ola whale nganga le sa vali le ala vakele.
and Salamo wide ngai. O kala road. kuspaia salamo mangu ele tuai. If you walk Asia, in ua lata, wide lata way, mai, walk le malo, humble i le yourself. langi. Ia ngai mereka ko ofai pese. Ki ngai tae. Should walk in a narrow way through Christ. Amen. Halleluia. Mana ia lo tula i mai. Ia mawhawhaure o ia ki oi. Awal whamasingo fo ilesi lesi. Whamasingo ar kanga kai ia ma kilo kilo a ia ke ia. O le hare kulanga ngai ai. Amene. Po koe fia le atua ia ke au. Po koe fia le atua ia ke oi. Pele ai. Ai whai mai le karal kusi mangu o maua le vangoa. Wha maulano le tafu ur sa tauro ke riso. Mai sau e kalia Yesu ave mali i whaola i loa langa. E ke mauai le malo le atua. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lausu miska ko pesi. Ya, au e mo ingi ngi kai au mai mafau le atua. Kusa mare upo le atua. Hallelujah. Praise you, Jesus. And praises fill my soul. Afa peke mo biese kal. Su mai. Hallelujah. Praise you. Awa ke vai ka ngata. Amen. Ele o le atua. A o le atua o fio le menei. O ia lea o le afa penganga pa yaku yaki o le kai ale. Hallelujah. Le whakaua ngau ia ki oi. Alo iai le nganga le atua le menei. A whai o e noa o iai se meo wha le kongo le vao oe ma le atua. Hame ke le wha maulano le tafu e lona satau. Hame ke le sauai le wha penga o ngaku waku le atua. Lou tangata. Amene. Inga i wha penga o soswangi le nganga le atua ia te oi. A fai foi o ele menei e que ele calia Yesu ele fez ao filhinga mo Yesu. O lo mau leva ngo mo oi. Aua e te misia leva no. Langa ke le no le lima mingu ke o lu mo lo wola. Amen. Foi mai le kala le e peru long ka upekolu o le asongei a fai to te fa longo ele si fongo Yehova yo to fa mau le lalo. Matalia le upu le atua. Hallelujah. Praise you Jesus. Ya ko eu soku ka ko pese. Ya. Whatever no le tu natu mo el nitayao. Hallelujah. Adoration and praises fill my soul. Hallelujah. I will restore
patia tō lima I lo wa tua le nei tai au. Ia lo mātou wa tua whaafitai lo upu. Whaafitai lo wanga le lei lo mātou ta mā. Whaafitai lo whaamaoni lo mātou wa tua. E te momoli le Fe'etau le taimi te whina ngalo iai lo mātou ta mā. Whaafitai lo whaamalolonga. Whaafitai le nei tai au lo mātou rie. Te mai te pa I loto. Papena ona e sua e mai sa ili loto tai lo tasi. O lau whanau le nei tai au. Vi ia lo wanga le lei. Mātou talo iai lau whaamalolonga lo mātou wa tua. O iai fo I Moala le whanmai lo mātou ta mā. Sunga whawhengainga. Pai le mana o lo wanganga. Here Lord in your powerful name. In the name of the Lord Jesus. Here. Papena ona iai lau whaamalolonga. Manolosi o mātou ta mā whanenganga. Nue a se pimasoi. Nue lau e kālesia le nei tai au. Oia saumani ona mana onga ta mā. Whaafeiloa I lau wa whiu. Whaafitai lau upu. Sunga whawhengainga. Tula I le nei tai au. Mātou wala au ta mā whaafitai lau wanga le lei. Whaafitai lau upu lo mātou wa tua. Ia vi ia lau wa whiu e whaamavau. Foi lau lama vi inga le nei tai au lo mātou ta mā. Pese atu iai whafau I le inga I le Halleluiah. Sia toi o lima I lo wa tua le nei tai au. Whaafitai lo mātou ta mā. Whaafitai lo wanga le lei. Praise your name, Lord. Hallelujah. Pati atu I lo wa tua le nei tai au. Ia lo mātou wa tua. O le mamalu o le paia o le viinga. O le whaamanu o le whanetanga. Ia vi ia la wa whiu e whaamavau le nei. Whaafitai la upu. Tai le sunga le whawhengainga nāla mai ei lo whinangal. Tai hui lenu whasoani ta mai whaalaliu. Ia lo wanga le lei whaafitai lo whaamauna. Ta mai ei lau whaamalolonga lo mātou wa tua. Ia pasta Moala lo mātou ta maa. Anga leila wa fio me se foi matou matou falenganga lui ela we kalesia oina anga mai le nei tai au lo matou toma pa I mai anga le leilo matou tua fa manuia fa ftai tele lava I la upu fa ftai lo matou toma o la matou foi o matou ainga I ia lo wanga le malo fa maon ia foi le vi inga I la wa fio le nei tai au lo soa fo matou volen vala o tuai amen e ma amen ia tatou wala mai nalo